Jornalista nain tolonulu resen husina saunazian tersane halau visita ba Universidade Ciência na Tecnologia ya Zobai Hainan Sina no Hainan Tropical Automobile Test. Tinggi, kedalaman lebih tinggi di bawah laut. Seperti ada platform pengeboran drill seperti itu ya, mungkin untuk ambil minyak bumi ya di laut, dan juga misalnya melakukan beberapa itu penelitian dan sains riset yang di bawah laut, yang biasanya mereka melakukan tes pengetesan melalui platform ini, yang seperti apakah mesin atau robotnya bisa kerja dalam beberapa itu situasi cuaca ekstrim. Visita ne parte husi programa seminário no China World Vibrant Hainan entrevista conjunta ba jornalista sira husi nasau membro ASEAN durante semana ida ia Simzi província Hainan Sina. Universidade Ciência no Tecnologia Yazobai hanesan fatin estudo hodi halo teste ia tasi okos fatin hakiak siputasi hakia kaifunan hodi produce mina morin no seluktan. 有一些是我们中国本土的， Dan 中国本 juga 土的只有5个。 ada yang sejumlah jenis yang cuma 5 jenis yang berciri khas asal Tiongkok. Ya. 还有一些就是我们各个国家的育种家培育的，我们叫杂交品种。 Dan 或叫 juga ada 原 yang 品种 membudidaya biji yang baru, yang di sini, yang beberapa biji yang baru dilahir. Hasil rekayasa. Ya. 有个南海观音的这一块儿，往这个景区。 Ia Hainan Tropical Automobile Test, jornalista Sira hala observação o insa careta Sira bela implementa projeto Estrada Sira o clima manas depois li o teste maka bele passa ho ba mercado. E a ocasião né jornalista Sira halamos visita ba zona internacional medical tourism no ikut liu visita museum Hainan China.